Znači, tako ti kažeš? Šta? ...25. maj. Odajemo počest drugu Titu. Ispred ambulante u izbištu. Ipak je to bio naš drug. Aj, živio. Kako se radu vežbe na sljedeći način? Oblikovanje tela. Jebote, živo. Za duh i zdrav život. Još malo. Op. Pa gdje još čekam, bre? Majku im njihovu. Šta je sa doktorima? Op.